uwo munsi ncasaba akazi mpura n'umumama umwe mu kajagari arambwira ati akazi umugabo wanje yavuze ko akiri umuntu azoza aratera ipasi agorora rero wewe tumurindire naza araguha akazi ca ndarindira gutera ipasi se warubizi oya uko nyine ari kuziturira zigahera none wewe wamenya gutera ipasi atari umunsi uranayifata ahubwo ni ipasi naniyo narinzi niyo nkiyaza kumbaza ati ipasi imeze iti nari kumbi ariko ndavuga ati nkeneye akazi tu ndahaguma wa mu boss ariko ku ruhande y'uwo muntu hariho ikigundu c'ibitoki insina ahantu hari insina nyinshi z'ibitoki ni naharabi ndavuga ati je ndaza kurara hajya nihagira mu ijoro bari bamaze gucungana nivyo nanaje gati aha nihagira mu ijoro banyinya akazi nza kurara hajya aha sindahava umunsi wa kabiri navyutse mvuye kwa wa muntu nagiye intambuko zingahe mpura n'umuntu ati je no gwakazi udandaza ibiyobe udandaza ubunyobwa mwibarabara ndabona uri umusore wobishobora nanje nkeneye aho nibera ndamenyera Kigali ndavuga ati ko nyene yo nzogakora tu acara kama ugomba kuguha ahantu ho kuryama urakaje ibyo ukaga ubunyobwa ukajya kudandaza ubunyobwa nkarange ndabucuruza none ndagakora menyera ivyo akabare kuko narageze nsanga nageze ku mushumba mwiza aho haba amarigara yo gusunika inzoga n'ibiki bakanshorera ibiyobe mu nyuma turamenyerana nkagenda sunika inyuma nkageraho giporozo nkabandasomye ko kuko umusinzi ikindi gihe tukarara hariya mu mwonga iruhande ya la Paris Club ya Nyandungu hajya mu mwonga mu gishanga hari ahantu hari harabaye ivyatsi vyishi ku buryo imvura idashobora kunyagira tukahatema tugatema tukinjiramwo ubwo buzima rero byaje kurangira gute kugira ngo ufate umwanzuro wo kuvuga ati ngenda subi iwacu i Burundi amasomo niza arahagije ese amasomo undi wari wize yatumye utangura business zikagenda yari amasomo mu bwoko ki so turangirize urugendo rw'ubuzima hano i Kigali no kuvuga ukuntu naje kwiyumvira gusubira mu Burundi vyaje 2006 rambwa katujane ndahabone ko ndafise umugambi kuzoba hari turazana natwe dushikira ku giporoso turatembera iki gutyo ngo byaramuhiriye yaranarongoye afite umugore mwiza cyane umugore umengo numuhinde narumiwe umuntu twazananye 2014 je tuzananye Kigali atanahazi cyasanga noneho yavanye umugore umustari cyane ariko rero naje mfise umugore sha mwiza kandi umunyarwanda Reka twongere tubasuze mwese mudukurikiye muri kano kanya twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi hano kuri Iris TV nge ndijado twishime hanyuma rero nk'ibisanzwe tuba twakira abantu ingeri zose zitandukanye reka mbikaza abantu mwese mudukurikiye muri mu Rwanda by'umwihariko mu bice bitandukanye byarwo ndetse nibwo n'intara ndetse n'umujyi wa Kigali duhikaza abantu badukurikiye bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda reka duhere hakuno cyane mu majyepfo y'igihugu cyacu ni mu Burundi mu gihugu cy'abaturanyi tuvuga ururimi rumwe n'abavandimwe baratwumva nsuza abarundi bari mu bice bitandukanye by'isi aho bari hose ndi kubona idarapo ry'u Burundi hano imbere byanga bikunze dukurikiye baranezerewe abari muri za diaspora zitandukanye mwese rero turabaramukije kandi turanabashimira kuba mwaraduhisemo uyu munsi rero ikiganiro tugiye gukora kirambukiranya imipaka kuko uwo tugiye kuganira yambutse umupaka nukaza mu Rwanda kugira ngo asuze abanyarwanda ndetse abagezeho byinshi bitandukanye afite message ari bagezeho afite ibihangano afite ibikorwa byinshi uyu munsi tubiganire rero ku rugendo rw'ubuzima bwe by'umwihariko ndetse n'urugendo rwa muzika ye n'ibindi bikorwa akora birimo na filime ni Abel Nduwayo abarundi benshi baramuzi hari n'abanyarwanda benshi bakuzi bagukurikira bagukunda yaba bakumenye muri gospel yaba abakumenye muri filime biraterwa naho umuntu agukundira turakwakire kuri Iris TV murakoze cyane kumpa ikaze kuri no TV Iris TV ego numva wamaze kumvuga uwondiwe nitwa Abel Nduwayo ndi umugabo ndubatse mfise umugore n'abana batanu abantu benshi baramenyere mu ndirimbo zo guhimbaza Imana indirimbo zo gutazira Imana gospel bakaba banamenyere no mu mafilime atandukanye yego iyo ni simple introduction ariko ibindi birambuye turagenda tubimenya mu kiganiro yego cyane gusa mbabwira ko turi kumwe na MPTV ariyo musuhula power mu magambo arambuye niba ntibeshye musuhula power ni televiziyo mwambukanye impaka murazana hano mu Rwanda ubwo twaskuba dufatanyije muri kino kiganiro hanyuma wagize mu Rwanda rero wabonye u Rwanda rumeze gute mu Rwanda nasanze ari sawa kandi nari sayo ndahazi
ariko hariho byinshi byagiye birahinduka kubera mu Rwanda ndabona baratera imbere cyane ibintu bimwe uko wabisize usanga byahindutse nibaza ko igihe ariko ndaza mu ndege inci yari hejuru imasaka hano nabonye ibintu by'ibigwati ariko nzi bitahora bihaba imidugudu ni kuvuga ari ukuntu baguma bagira ibintu byinshi nari kujya 15 nonge ku Murindi hari hakurya nabonye ko hose ndahazi nabonye ko hasigaye hari ibintu vy'ama ezine byinshi bihari hariya bahita rusoro bahita sori masoro hajya kera hari bitoki jembi Kigali hajya hari mu bitoke insina z'ibitoki nta migambi nkiyo nari nzi yo bihari ariko ejo ndiko ndaza nararavye ndavuga ati narumiwe ubungu nakanya wabona gatoya ko kubaka mizuko inzu zaruzi masoro mu nganda ahubwo hari amasoro kera n'umujama wanje yari yaraguzaga parasera ka 150,000 ibaze urabyumva sasa ingati mira hajya ndahazi gose cyane ese wabaye mu Rwanda ryari waherwaga mu Rwanda ryari aha mu Rwanda nabaye imyaka yo bigera nkuri 6 Kigali nabaye imyaka 6 hari n'undi mwaka nabaye mu ntara aha Kigali nahabaye kuva mu 2000 hanyuma mu 2006 ca ndahava ndasubira mu Burundi wacu hama naheruka aha 2014 maze imyaka 7 ntaje mu Rwanda tagize mu Rwanda usanze ibintu byinshi byarahindutse ariko gusa hano wabaye ukabera imbobo utagira ngo wanzimiza ni wonzimiza wewe ndabere imbobo nahase narabaye hose n'abantu twazananye ejo batuzanye n'imodoka nagiye ndababwira ati ngaha kwanaka baratangira ati wewe nibiki ni kuvuga jewe ingene mbayeho umutwanje sinzi niho uvuga ngo urafata cyane bura ni Bujumbura ndayizi yose na Kigali ndayizi yose uretse nk'udukaritsiye dushasha duke tuba twaragiye turiyongerako ariko heshi ndahazi okay ubi Kigali kera muri iyo myaka ya 2005 wakoraga iki musanzwe nakuntu wenza mugabo nakora ikenzi ibyo nkora nari mayibobo uri mayibobo tutu wabaga kumanda nari nkayo narabaye mwibarabara mu muhanda je narahabaye ni kuvuga jewe ico gengishika natangiye gukora akazi ko gucuruza ubunyobwa nacuruje ubunyobwa mbonja nakayiko mbonja butatu gutyo ibyo narabicuruje aho giporo zose baranzi Kanombe mu Kajagari Kimironko hose narazunguruza ibiyobe hama mu nyuma sinagumye ndabikora ahubwo naciye ntangura gusunika amakinga y'inzoga zava imasaka ushima ari nakera nahabaye uva kera n'amakinga yaraza ngahazanye ugwagwa ku mabido inzagwa zava imasaka hariye ku Murindi zikaza zije hajya mu mujyi hajya ku mushumba mwiza no hajya kuri hotel Club la Paris Nyandungu no twabaturi n'abandi basore dusunika amakinga akaguhereza iryo jana akamhereza ijana none rero tugenda tujanye n'imiheha imikenke ya plastike hari ukuntu twafata plastike aziya plastike zivamo insinga haravuye mu rutsinga kwa ziba zikomeye ibido ifundikije insina y'igitoke ibido ifundikije donc igitoke kaje gatoke kiri gato ugasanga baragakase niko bafundikije ibido ugeze hariya rero ufashe umuheha ugacishamo ku ruhande waramanukamo ugakwega inzoga shaho cyangwa mugabo uzubuzima ndabuze kuganira byinshi tubisasiye hanyuma se wabundi uza kuza mu Rwanda waje mu Rwanda ufite imyaka ingahe niki cyatumye uza mu Rwanda mbere nyine ukanagira ku butaka bw'u Rwanda ubwa mbere nkanagira ku butaka bw'u Rwanda niga mu mwaka wa 5 primaire ndibuka nari mejeje igice ca kabiri donc iwacu barukuroga igice ca mbere ica kabiri ca gatatu kugira umara umwaka igice ca mbere gitangura mu kw'icenda kugeza mu kuri Noel ica kabiri kigatangura mu kwa mbere kugeza mu kwa kane ica gatatu gatangura aho kugeza mu kwindwi rero jewe igice ca kabiri ndagejeje hari mu kwa kane ndonka abantu babagenze kuko papa yari yarantwaye ahantu mu Kirundo hafi y'inyamata iyo aho biti bwambarangwe papa niho yari yaranjanye hafi y'inyamata mu burasazwa bw'u Rwanda niyo naba dupangana n'abandi bahungu tuja gupagasa aho hari 98 tuja gupagasa ikibungo tuja Kagera twagiye n'amaguru tuja ahantu biyita imatongo tugiye imatongo abagenzi banje bakora akazi ko kurima guhinga mugo jewe kwa nari umwana kurima biranka ko bompa amafaranga baca bandangira akazi imutendere ku muntu bita ndanda icyo gihe uri ku kigero cy'imyaka ingahe yari nka 14 canke n'itanu niko nkeka nari mutowe ndakorera igihumbi aho hantu imutenderi kwa ndanda
mu nyuma ndavaho uwo ndanda n'umuntu yakina umupira ico gihe mfise n'umugaridier ari umugaridier yarakina umupira ndamwibuka yabaho imatongo hama narahavuye inshanja irukira aho nyene ni muri Kibungo naho ndahaba nyuma yaho ndaza mu muji ibutare ndaba hajya muri etoki muji w'Kibungo ndaba muri etoki Kibungo ndahaba mu nyuma ndaba kuri rompo ikibungo mu nyuma ndasubira i Burundi nsubiye i Burundi mu kugaruka ncanca ibutare njabuka ibutare njabuka akanyaru njibutare kandi hose je nagenda atamuntu numwe ngiye kuraba nibuka yuko mu kuva ngeze i Burundi amafaranga yaramperanye ayo mvanye mu Rwanda ko yari make ubona ko make amperanye mbuzi itike cansubira gukora akazi kiboyi aho biti Ngozi nkorera 3000 y'amarundi mu kwezi ubwo tugiranyije mu Banyarwanda abantu babyumva ni 800 y'amarundi yari nkayo ico gihe rero nari service yo kuzogera Kigali amaherezo naguma numva Kigali nkumva sinzi zobona ndagezeyo nkoze ukwezi kumwe Ngozi naciye mbaza akayira kaza mu Rwanda baca barakandangira akayira naje n'amaguru canca aho bita Nyaruteje njabuka akagera oya ruraruzi naga sakagera ni Nurundi ndajabuka inza Nyaruteja ku isoko ryaremye mfata imodoka ya Daihatsu inzana ibutare ndibuka hari ibintu ntazibagira ibutare umunsi wa mbere ngeri ibutare mu muji aho rero ni muri 1999 nashitse nigira umunyamuji je nari umuntu w'umunyamuji nigira umunyamuji ndatembera umuji nk'ubuzi ngeze agiye butare nsanga amazi yabuze bari ngo batangira akabyoje kuvoma mu mwonga hajya munsi ya university hano mu mwonga nanye ati ni mu mikira kanani n'ikirundi cishe baca barama amabido nje kuvoma bampaye amabido ndagenda ubwo nahantu waba gufite uba waragenda gato niho nari ngishi ku munsi wa mbere ngeri butare ntazi niyo nza kuryama hama ndagenda ndavoma amazi inje ndashikaniye uwo muntu ku isoko yagiye butare ndamubaza ariko jewe niho nkiza mvuye i Burundi sifisi yonje kandi ndibuka ari umugabo asa nkawe yankiriye ibintu bibi nimba ari wewe burani tuvanako nakuraje mbona iyo nzobe n'uyu je butare aho nari kungenda mbaza ibiraka narageze ahantu kuri hotel Credo iri butare nsanga hari imodoka ariko bapakurura ibintu yo muri MTN baca tugapakurure baraduha imipira turapakurura turangije ndamubwira ati mpaga umupira kumbe wa mugabo yayitanze aca nkubita amakofa abiri wa mujinga we ntabwo twabahaye imipira ndapfuye narazunguriwe baramaye ikofi kandi umugabo murasa bura turabisubira ubwo turaza kusubiramo nyuma yari umugabo w'inzobe nyinshi yarankubise ikofi kabisa ndavuga ati iri ndaritahaye umupira ndawuhevye bagatse uyu muji vraiment banyakiriye kukuntu jenza ubushobora cyangwa nirondera ikiraka ku munsi wa mbere rero umukobwa nagiye kuvomera amazi ndamushikaniye ndavuga ko ntafise iyo ndara nibiki arambye ati ni nta uze dutahane ndagusabire akazi ahomba yaba ahantu ingoma mingo ni ingoma gutyo canke cyangwa duce two muri Butare nanda ndatwibuka bukebo turataha tugezeyo akazi sinakarose ko baci bampindaraho canda njyama mu nzu imisi ngahi 3-5 ndondera ubuzi niberaho nyene urumva ko nagendana n'Imana irankunda vraiment nyuma yaho ntarose akazi i Butare canda gakora nakorera bampaye 5 i Butare ku munsi cyangwa kwezi rega nikera ndagakora ukwezi karakazi ko mu rugo 5 canke 2 gusa nagiriye ibyago aho hantu bari batunze inka bakambwiye nze ndaza kwahirira inka mu mwonga n'ibiki nimba naragize ingorane zo kubaho namenyereye isuku n'ibiki cyangwa hari kivyimba hano mu kuguru kimerera nabi namaze ivyumweru nakoze ivyumweru 2 ndabimara njyamye ndindira igihute kukira kizakire kimeneke abashumba kaza baranzanira itomati nkasiga ariko ba boss bakambwira ngo ariko ngo guma mu nzu ubura kuza gukora akazi urumva ba boss ni hatari kandi ndarembye sindi butambuke systeme naca niyugarana bagiye abashumba basiga baragena ca nugara banzanire bijumba bokeje mu mwonga ibijumba byokeje nka ivyonja bakaba ari ivyonja gucyo mu nyuma umunsi we numva cara ikimenetse ca ndasohoka wamengo ndazutse ndabaga ati ujya rero uravuga tubakazi kagiye gukomeza gakomeza nishavu nari mfise ja ndabaga ati ujya rero mumereze imisi nari inkoze ndababise ubwo si mu cyatanu nangaye mu cyumweru 2 ari ndabuyemo 10 Kono bagati mwe ndavye ukuntu mumeze ntavyanyu mumpereza amafaranga anje ndigende kuko bamfashe nabi ngwaye abujya rero bayampaye
bwarakeye mpanga umugambi hari mitiki ngeze Kigali ico giye kuza Kigali uvuye Butare nta gihumbi cashika yari nk'amajana yes nivyo yari amajana ico nakoze natekeye ibijumbo bitetse ndabitekera mu myenda ndavuga ati ningere Kigali kikijumbo nico nzakurya cyafata imodoka utega taxi bisi turaza ubwo nje Kigali ntayonze ngira n'ivyago musi imvura yirigiragwa tugeze muri Nyabugogo ndururuka n'agasashi kanje ncomoka muri ville comoka agasashi kari miki imyenda duhuzo nka kamituye none ngira gucya nsanga nageze mu mugi ntahonzi kuko naho narinze ngize ngo nkuye mukijumbu nge abana b'imboti mani wewe ni sawa mani ngo waduhaye kose ibijumba ngo mwana avuye mu caro mani abandi bakubititse muri Kigali utangiye kwisangira ibijumba noneho uwo musi wa mbere igituma nkubwira ko je nagendana n'Imana na wibutare sinaye mwibarabara musi wa mbere naraye ahantu ni Kigali musi wa mbere ndahagira naraye ahantu je nagumye ntembere Kigali naraba hakujya nima ndi nko mu mugi ndavye hakujya Kacyiru nkabona hari amazu arenza ngati sha hariya niho nzaba tu nzoba hari nkaca njabukayo aho renge ndambaza akazi mwampaye akazi ndakabura naraba hakujya nkabona ni naho hararenza guma ngende uwo musi naratembere n'amaguru usanga nageze Remera kuri stade kuri stade ndavye hakujya mbona indege mama rero nageze mu mugi mbonye indege ati none ndabahariya ndajabuka ncamva Remera ndajabuka mu mwonga ndugira Kanombe mu Kajagari nkabanze indege ndazibona ngeze hajya kumbe indani nujayo ahubwo yo mbimenya nari kuguma Kimironko nkaguma ndazirabirayo ingene zijabuka kuko maze kugera hari mu Kanombe nasanze ntari buyibone kandi bwego bwa mbere ubonye indege bwari ubwa mbere nenkubesha ariko ntibwari ubwa mbere naho ndayibona iciye mu kirere yaraca mu kirere nkayibona data navyo hama uwo munsi ncasaba akazi mpura n'umumama umwe mu Kajagari arambwira ati akazi umugabo wanje yavuze ko akiri umuntu azoza aratera ipasi agorora rero wewe tumurindire naza araguha akazi ca ndarindira gutera ipasi se warubizi oya uko nyene ari kuziturira zigahera none wewe wamenya gutera ipasi atanu umunsi uranayifata ahubwo ni ipasi nani yo narinze nkiyaza kumbaza ati ipasi imeze iti nari kumbi ariko ndavuga ati nkeneye akazi tu ndahaguma wa mu boss ariko ku ruhande y'uwo muntu hariho ikigundu c'ibitoki insina ahantu hari insina nyinshi z'ibitoki ni naharabi ndavuga ati je ndaza kurara hajya nihagira mu ijoro wari wamaze gucunga nivyo nanaje gati aha nihagira mu ijoro banyinya akazi nza kurara hajya aha sindahava wa mugabo aje mu ijoro nka saa 9:30 aca avuga ngo nta kazi kagihari akazi karaheze nta kazi mfise cambwira wa mumama kumumama nawe yanyikundiye nyene yambonye yongo imbega Umurundi ngo igicana gose yari yankunze ndambwira none gashaka bwijeje muvume mu mpindara wa mumama arambwira ngo reka ndamubaze umugabo mubajije arambwira ati nagiye minakibazo baca bamahondara bukeye baragenda bakazabwira umukozi ati umutekera icayi ubuyi n'umushusho acagenda kurondera akazi mu gitondo ndavyuka nyene nk'umubosi najya musi wa mbere w'Kigali najyanye nk'umubosi none se naraye ku matera yabye irenze hama bukeye mu gitondo mbyuka insanga icayi kumeza umukozi yarazingira ngo ndi numukire bye abwira ngo niko ngo icayi yarazingura bene wawo yo ni yarazundi wawo ujya kumbe caramenye ni Imana nyene byafyonde yakantu bampindara nukuvuga ntanagenda ndamwakaye kwina ugati bya bintu nawe bitobera kabisa umuntu nyine ashobora kuvyuka mu gitondo umukozi amuhamagaye karibu umwe ariko ndavuga ati mbura ni ntanga Kigali ndayitanguyemo neza mpijeje ariko ndazi neza nimpeze ico cayi sifisi yo ngiranje ubwo narajeje ndahaguruka sifisi yo cagenda mbaza akazi umuhanda ngenda ndabaza akazi cando nk'akazi ka mbere nahuye n'umuntu cyangwa je no akazi umunsi wa mbere nyene wa kabiri wari ku munsi wa kabiri navyutse mvuye kwa wa muntu nagiye intambuko zingahe mpura n'umuntu ati je no gwakazi udandaza ibiyobe udandaza ubunyobwa mwibarabara ndabona uri umusore wobishobora nanje nkeneye aho nibera ndamenyera Kigali ndavuga ati ko nyene yo nzogakora tu acara kama ugomba kuguha ahantu ho kuryama uragenda ibyukaga ubunyobwa ukajya kudandaza ubunyobwa nkarange ndabucuruza none ndagakora nkaza ndatembereza ubunyobwa nkavuga ati umugire rero ndiko ndabona nuko rero naje muri Kigali ntangura ncuruza ubunyobwa gutyo niho haje nabijya byo
menyera ivyo akabare kuko narageze igihe nsanga nageze ku mushumba mwiza aho haba amarigara yo gusunika inzoga n'ibiki bakanshorera ibiyobe mu nyuma turamenyerana nkagenda sunika inyuma nkageraho giporozo nkaba ndasomye ko kuko umusinzi ntangura nakakazi naragahebye kuko ucuruza ubunyobwa nagakoze ukwezi kumwe mu nyuma nacenja kwibanira n'abandi abo bajene bose basunikaga inzaga nca ntangura kwisunikira inzoga burana nace ntangwa kuba Kigali nimenya irasiyo nimenya ndayaronka kabisa muri iyo nzira n'ubuzima burebure byofata nk'umunsi wose turanyira tubinyura mu gake hanyuma se abo bajene mwabanaga bamusunika inzagwa ubwo mwabaga mu buzima bumeze bute mwabonaga amafaranga batunga kugura ibyo kurya mukahaha mugateka cyangwa mwabaga nyine nubundi ari nko kurya rimwe ku munsi ivyo kurya twabiro ukuvuga kiriya gihe muri za 2000 Kigali hari njya nyinshi kandi zari zizimutse twarira igiceri ca senkani ibyo ntiwari bo bimare twebwe gusunika ikinga baduhijana igijare hejuru kandi ku munsi bashaka gusunika nk'amakinga 3 ugaca nka sengs none sasi turi buje senkani kumugoroba senkani ubwo n'amafaranga ntiwayama nari umubosi je nari umukire man iyo tuza nko guhura nkawe karusanga nta n'ikintu wari ufise ari guhura sanda ndari kurengereje ry'umunsi ari kungurira ibyo kurya nari kugufasha ko sinasonza vraiment ariko gusa kubwira ngo arico vyo mariraho ya twarajya ku mugoroba usanga mufise rendez-vous bamwe musunikina inzoga harabazijana kakiru ministeri ajya umusi ya ministeri ajya ahantu haba agasantre gutyo harabazijana heshi ugasanga musema programme yaho muza gusura kasha mugenda bakiriba mwinwera mwitahira ijoro naho kuba nari mfise je narara mwibarabara icyo gihe mwararaga mwibarabara cyane naraya ahantu mukabona ibyo kurya ariko nimo naho kujya nkaho kuryama hari ahantu naho ndara rero ngaga guca mitsingi ku gisaha utagiye kuri airport ukareka ukafata irija ikibungo ahaguca urabona ahantu hari amashugwe urayumva indavyo haje hari indavyo ubwa mbere haje hari abantu babahinzi baraharima ibiharage ibigori ibiki hepfo gatoya hari ahantu insina z'ibitoke no kukuboko uje haje yari inzu yanje mwana yari inzu yiwanje yarayirayemo keshi muri iyo nsina aho hantu mu nsina z'ibitoke twaraharara n'impuzu tukazi ufise mu gasasho twende ukatunyegeza ahantu mu nsina kumugoro ukaza ukiryamira ikindi gihe tukarara hariya mu mwonga iruhande ya la Paris Club ya Nyandungu hajya mu mwonga mu gishanga hari ahantu hari harabaye ivyatsi vyishi ku buryo imvura idashobora kunyagira tukahatema tugatema tukinjiramwo ariko je ikintu shima ni gute inzoka zitandiye mu mwonga inzoka ntizari zikibaho sinzi kuko nta musi Imana yaturinda vraiment burya Imana ishobora kurinda ahantu hose uri wowe ivyo byose tunarindimwe yitaba Imana je simba nkiriho kuko ari gihe nk'inzoka ari kuza mu ijeri kankomona nkaba ndapfuye ariko je nta n'inzoka nigeze mbona mu gihe cyose waraye kingana iki ikindi waraye muri byo muri ubwo buzima ni imyaka nk'ibiri 3 ndi muri ubwo buzima narashakishije ubuzima bwaranze narakoze ikiboyi narakore kimironko hara muri mu mudugudu wa Beseri ajya ndahazi narakoreye gikondo nyenyeri hari hejuru narakoreye nakore ngahiremera ruhande y'aba adventiste hose nkora kiboyi ariko byose bigenda biranga hano nakoze iminsi myinshi yari amezi 3 kiboyi caranani kiranga icaranani yes hanyuma rero turi kuganira na Abeli ndafite ubuzima bugoye nyuzemo nko muri kubyumva wenda hari abantu bakomeje kumva ubwo buzima bwose bagenda gunyura musa nk'ari risk bagenda gufata wenda bamaze gutekereza se muri iki cyatumye afata izo risk yari afite umuryango ukennye se ababyeyi yari afite se baramaze wenda yari yaramaze kubura ababyeyi icyo ngicyo turagaruka gato nyuma ikitubwira ariko mbibutsa ko uno mugabo akakanya ubuzima arimo no mugabo ushobora kwitegera indege ntago ari benshi babikora akajya mu gihugu akava mu gihugu akajya mu kindi afite amacano menshi afite amafilme menshi meza arimo amafaranga no muririmbyi ubwo twaza kugera kuri iyo etape karacibagira kijya warubaje cy'ubuzima ngo bwaratumye nanga nzerera nukuri nta buzima bubi wacu twari dufise iwacu aho mvuka mu Kayanza twari abantu dufise amatongo abana bacu bose barize barahije na university ariko jewe papa yarantwaye kundi mugore afise ahantu mu Kirundo mu yindi ntara aho rero nagiye ni ubuzima bwatumye bwanka aho nagiye kuraba papa mukaso niyo byatumye ntangura kwangara ibiki mugiyo nza kuguma kwa mama hari igihe bitari no kuba utafashe umwanzuro gusubira kwa mama oya ndakabona ntagiye
buri byo byose naciyemo iyo myaka yose nari kwishuri je narize uri kwiga narize ndaba n'umudogitora kubera iki je maze kugira mu Burundi kubera ubuzima naciyemo ngaha ubuzima naciyemo ngaha i Kigali byatumye byampinduriye ubuzima ngeze i Burundi nasanze ari ahantu gukorera ukaba woronka amafaranga narakoze kabisa kugeza aho ahubwo nabandi bene wacu uvuga biwacu bize ahubwo bayiga babiwanje amashuri bayize babiwanje university bayiga babiwanje urumva ingene byahindutse none ubwo amashuri yandi nari kurondera arenzayo naya ico congereza ni ntakimenya nkeneye kuja muri Amerika nzoshaka umukozi turihe indege zababiri mfatitike zireko tujana avuge nibavuga ibintu nazi avuge ivyo bihagije okay dukomeze story yacu rero ikigarura habaye mu buzima butoroshye ngaho abuboyi ngaho mu muhanda gucuruza ubunyobwa gusunika amagare y'insoga ni byinshi ubwo buzima rero byaje kurangira gute kugira ngo ufate umwanzuro wo kuvuga ati ngende subi wacu Burundi amasomo niza arahagije ese amasomo undi wari wize yatumye utangura business zikagenda yari amasomo mu bwoko ki so turangirize urugendo rw'ubuzima hano i Kigali no kuvuga ukuntu naje kwiyumvira gusubira mu Burundi vyaje 2006 hari ukuntu natanguye kuzenda kuri biraka 2005 kubera ubuzima nagenda camwo hari umujama wanje twakoranye ikiboyi kicukiro none uwo mujama wanje yaratangwaza randangira ikiraka mu ntuzeye muri la jeunesse pour Christ kibagabaga twaragenda tukamara nk'indwi zibiri cyangwa ukwezi dufise ibiraka byo guteka aho rero nabandi kunda cibumba 5 ku munsi by'amanyarwanda maze yo nk'indwi zibiri cyangwa ukwezi bayampereye naca mbanza kujabuka muhira ivyo ndabibonye navuga ati ibintu birimwe amahera kanzoze kwiga umwuga wo guteka 2006 cafata intumbero yo kuja mu Burundi nje Bujumbura ko nabone ino nto bishobora ntawo ndi busabe yamfashe kuvyiga nacinja mu Burundi ni Burundi suvuga ngo nafise ubimfasha kuko nacinje Bujumbura ngeze Bujumbura je mu kwiga guteka niga kwizina yiga umuga wanje naciye ntanguro zo ndarangura imihura yize imihwi ni miki ibitika imineke narimuze ibitika nashara gizwaye naciye ntangura kurangura imineke nkayirangura muri Bujumbura rirare nkayikora kwisiniya nkayishiraho nkagenda ntembereza Bujumbura naciye muri vyishi mani naciye muri vyishi ariko aho naradandaza imineke muri ville Bujumbura mu muji nkabanzi ko kumugora ncanja kwiga umwuga wo guteka nige nakongereza gakeya ndakazi ubu ka wari nikantanga kandi byose nabyize ndiko ndiga umwuga ndiga nico congereza bike nukuri je nagiye muri Kenya nta numwe yamfashije nari indege ndaca Kenya ndagenda yara bavuga ati tuzigiye imi nabimenye kubera je kandi akongereza rwose ukibesha noneho ndakora akazi ko kudandaza imihu i Bujumbura nongera nja kwishuri nja ubuzima nkigeza kwiga guteka yes hama niga n'imodoka byose niga imyuga hanyuma mpejeje ca ndonka akazi ariko nta munsi numwe nigeze nkora akazi k'ubushoferi navuze ati je nzokora akazi ntwara imodoka wanje kandi nta myaka yaheze ntayiguze kuva mvuye ngaha nkaje Burundi nkiga umwuga hamwe n'Imana hamwe n'umwete Imana yaciye impindira ubuzima nuko uri inspiration of the youth nuvango uri ntangarugero ku rubyiruko kubanga bari mu buzima bugoye zofasha abantu cyane yes of course reka niyo mpamvu turi kuganira kanya nanzi ko ari step dusimbuka kubera ko ari byinshi abo rubyiruko umunsi bari bwige kuva kure siko gupfa kandi guhera hasi birashoboka ko wagira kure noneho waje kureka kudandaza imineke noneho utangira kuza gucuruza ibiryo uko wigaga umwuga wo guteka cyangwa watse akazi muri restaurant nahereye ku kazi ko muri restaurant meze 2007 naciye ndonka akazi kuko ivyo bintu navyize umwaka 2007 naciye nkora ndonka akazi nkora umuzungu kandi nkora amafaranga atubutse nakora ico gihe mu 180 vyiwacu hama ndabikora ariko nabikoze kanya gato ukora akazi ko mu rugo munyuma naciye ndondera kandi kazi ko muri restaurant hano kuri beach better center ubu mu ndamukorera ubu mu macha dukora neza turagumana dukorana imyaka myinshi kugeza aho twaje kuvana ntango gukora ivyi wanje ntangura ngira company yanje nkora ivyi wanje ndavyestara mfise ibintu nkora mforeza mu alimentation bita ice cream ngira urabizi ama ice cream nkora ama ice cream mfise uruganda mfise ama machine abikora
distribue mu alimentation nuko ubu ngubu ni ruyo revu ugezeho hanyuma waje no kugura imodoka bivuye imodoka imodoka narayiguze apana imwe maze kugura nyinshi maze kugura nyinshi nkazigurisha nkagira iki kuko ntiwanaforonisa amakire mudafise imodoka nibaza ko imodoka ya mbere nayiguze 2015 nenguze imodoka ya mbere aho kuva ico gihe nagenda hindura ndazigurisha nkagura izindi je namaze gutunga imodoka nka 8 canke 10 Yesu urumva ko ubuzima bwaje kugeraho buraza Yesu ngo ibintu bimeze neza none tunabihuze no gutangira kuririmba gospel indirimbo zimbaza Imana ibyo byatanguye gute byagenze bite hari umuhe mwaka bo ubwa mbere nakijijwe nkiva ngaha naciye nkizwe 2006 narakijijwe hanyuma nja muri korali ndaririmba nk'abandi bose naciye ntangura kurimba indirimbo ziwanje 2010 nja muri studio ntanga gukora ndakora Imana ndakora album ya mbere nkora amasanamu ya ama video indirimbo 9 umuntu azinkoreye n'umurundi twa Freri Pro abangaye Kigali Freri mu producteur muzi ura niwe twakoranye 2013 niwe yankoreye album ya mbere mbere nibaza ko no kuza mu Rwanda bwa mbere Freri nije twazananye 2014 ko twari dusaye dukorana ari mu producteur wanje rambwa katujane ndahabone ko ndafise umugambi kuzoba hari turazana natushikira ku giporoso turatembera iki gutyo ngo byaramuhiriye yanarongoye afite umugore mwiza cyane umugore umengo numuhinde narumiwe umuntu twazananye 2014 tuzananye Kigali atazi atanahazi cyasanga noneho yavanye umugore umustari cyane ariko rero naje mfise umugore sha mwiza kandi umunyarwanda mu bandi Burundi mfise umugore w'umunyarwanda je umugore wanje ava muri Nyanza ahantu bita ku Mayaga papa we n'umutama wa kera azwi muri ibyo bice umutama Nyakazungu ari mu bantu ba mbere babaye abarimu mu Rwanda kuko n'umusaza afite nka 70 n'umuntu wa mbere yize amashuri mu Rwanda niwe data ari mu ba mbere ubuje ari kuba yaje kunega ariko yambwiye ati shaka gongo gose kwicara mu modoka amasangaye naje nasho wayitumbura nkapfa uzosangeyo bura jewe jinzojayo ushaka uzoze tujana aho twazwana da gusura uko rwose buriya abayana kwiteguye nuko rero ndakora umuziki kuva 2010 ndakora album ya mbere indirimbo 9 ndabandanya ubungeze mu album 3 amafilime nayo nayatanguye 2018 yoyo ni menshi nasi igitekerezo cyo gukina filime cyo cyaje gute igitekerezo wanyuzemo byagenze gute kugira ngo igitekerezo caje 2018 ca filime kukina ubuzima nanyuzemwo ndavyumva kandi ndanabishaka ariko uburyo bwo kubukina bwompenda cyane sindabishobora kuko iyo siko nakubwiye naciyemo ushaka gukina ubuzima wanyuzemo kugira ukina ubwo buzima byo guhenda biransaba ibintu byinshi kurondera umwana agira ibyo nagize mu Kirundo agira ibyo nagize nko mu Rwanda inzino ibiki ni ibintu birebire ariko ndavuga yuko bizogera igihe nkabikora ariko niyumvire gukora filime kubera ko nabonye gukina filime biri mu bintu bituma message ishika kure kurenza indirimbo ati kuki indirimbo hari umuntu ayumva message watanze indirimbo karindi hera tayumvise ugasanga ariko numva instrumental iryoshe niba ari umuziki uryoshe agatamba kaguruka message wavuze pi indirimbo iheza mu ati indirimbo ariko navuga ngo ikimani navyo nzi gusa ngo umuziki warumara urumva ariko filime ni ikintu umuntu wese ategerezwa kumva akagisobanukirwa nimba nkinye filime yisa message natanze isaha yose irahera kandi iyo message urayumva nukuri maze kubipima uricara ukayumva mbere nubwo wowe ucerewe ku kazi ugati ndagiye ukazi ariko sha ku mugoro ndagaruka mpiraho naringejeje mpaka ndavyumva rero filime iri mu bintu bya mbere bituma message igira kuri gashikira abantu okay zimwe mu ndirimbo wenda abantu bamenye cyangwa se bakunze ushobora kutwibutsa n'abantu wenda kwita banazisacinga aho bakareba waba warakoze nizihe donc natubwire ubwo tugeze kuri produit uri gushyira hanze nanone natubwire no kuri filime ziri kujya hanze amazina yazo wenda zimwe muri filime ziri kurebwa cyane kugira ngo tugomye tugushyigikire Abanyarwanda hano bari kutwumva bagushyigikire abarundi bari kutwumva wenda batareba kubonye bwa mbere nabo bakomeza bashyiremo imbaraga tugushyigikire kuko byanga bikunze urumva ko uracyazamuka nta narimwe nasubira hasi Jesse ni garantera manuka hera nduga kabisa ariko burya ugiye usubira inyuma mu buzima
bashaka bupfa banaguhamba baba banapfuye kuko no kuva mbaho sindigira ntera nsubira inyuma no mu gukura ntera nje imbere ivyo ntari bwabone ntera nguma ndabibona ivyo ntari bwagere mu ntera ndabijamo guma ntera nje imbere tuva mu bwiza tuja mu bundi nuko bimeze rero indirimbo nakoze reka promoting indirimbo mfise nshasha je kugira nze mu Rwanda nabanje naciye nkora niyumvira indirimbo bwo nyene indirimbo nakoze ni urahumuriza imitima ni indirimbo nshasha video nshasha nayikoze mu minsi iri kuri channel ya Abel Nduwayo official iyo urahumuriza imitima ni indirimbo nziza cyane yerekana ko Imana ishobora guhumuriza abantu ishobora guhumuriza abo bose bari mu bibazo nk'ibyo naciyemwo Imana yabahumuriza ikabibakuramo ko je narerekanye n'abantu biwacu bari mu bibazo imvura yaraguye urazi ko iwacu tukunze ibujumbura ni mu kiyaya mu kibaya hari igihe imvura iba nyinshi ugasanga hatwawe habaye mu mazi iki hari abantu amazu yabo yabomotse bari mu mazu y'amahema bagowe natangwe indirimbo za kubafasha ndabereka ko Imana nabo ishobora kubagira neza urumva nuko iyo ndirimbo rero urahumuriza umutima nukuri bodufasha bakayiraba kandi azi ko izo banezera ni nk'agaseke naje nzaniye Abanyarwanda hariho na filime nshasha rero nashize ko nayo nyene yitwa Inkoni ya Mukeba ni filime nshasha nashize ko yagiye ko ejo naje ndayishize ko kandi rikirahitinga cyane ikirabwa cyane nayo ni filime nshasha nashize ko kugira ninaza ngaha zo mfise ico mvugirako uretse ivyo ndabise na seri nshasha ngira ntangura izoja ko muyindwi nyene izoja ko nkiri ino iyo seri bazo yitwa indyarya seri indyarya yego abantu benshi b'indyarya ngira ndabi kababayeho indyarya kababaye kandi bareka ubujyajya kugira nyene ntitubakine ariko uzumva twamukinya zihangana ni nkuko mfise filime nakoze ihitinze cyane imaze ko nk'ukwezi bayita My Family ni filime ivuga kuri abapasiteri b'injyaye ari abapasiteri b'abanyanga babukuri iyo filime ntibaraba iraba umuntu azi ko akora ubupasiteri bw'ubujyaje namukoreye kubashyira hanze namukoreye iyo nayo iri muri My Family ni filime nziza gose twakoze nkiri imisi ego okay byiza cyane nkuko bimeze rero gahunda uko zimeze nuko nguko ushobora kumukurikira kuri platform yiwe ngira ngo yabibabwiye mukakanda subscribe kuri chaîne ye mukajya mureba bimwe mu bihangano ashyira hanze byinshi navuze mbikurikira mbona ni sawa kabisa birategura neza bibona ko ari ibintu bibona biri professional ndabigushimira hanyuma wenda tugina tunagana no ku musozo w'ikiganiro ariko mu Rwanda nubwo wenda habaye mu buzima butoroshye cyangwa se bugoye ubundi u Rwanda wowe urufata gute u Rwanda uko ndarufata icambere u Rwanda ubundi je ndarukunda kuko burya Abanyarwanda turabavandimwe turavukana Abanyarwanda urumva ndafise ko akantu gato k'Ubunyarwanda kuko narongoye Umunyarwanda kandi iyo umuntu mubana mucamo bumwe none umva ntari Umunyarwanda kuko aramaraso y'u Rwanda nayo Umurundi yivanze ubu rero je n'abana banyu nuko n'abana bacu bo baramaze kwivanga kandi Imana yantimejagije abana beza cyane nije ndabikubwiye ugize bangaho batanu nukuvuga jewe rero ingene mfata u Rwanda handafata nk'umuhira kubera ari ahantu navanye n'umugeni kandi ari n'ahantu nabaye n'ahantu niza amashuri nariza amashuri kuva mu wa mbere nja secondaire nja kaminuza ngira na doctor aba baranyigije none aho hantu wumva wenda hafata arakomeye n'ahantu hafite amateka kuri je hanyuma i Burundi filime mujya mukurikira izina cyangwa se amaserina uraza no kutugereranyiriza urwego mugezeho ubu ngubu nubwo mubona mu Rwanda tugezeho intera irimo hagati aho ngaho ese ibintu biteye imbere ni ibihe mwabigiraho iki kwa ibintu kimwe u Rwanda muri filime bateye imbere kubera sinzi impamvu nukungira barabwa cyane bafisa views nyinshi sindamenye impamvu mugo nabo batubwira ko ama views menshi bayavana i Burundi Burundi nibo benshi bambere babaraba nanje rero mu Burundi sinamenye impamvu views nyinshi ziva mu Burundi zikaza mu Rwanda jewe nkazibura ndi mu Burundi Beso itekereje mu bari impamvu sha impamvu nuko tubakunda cyane turakunda Abanyarwanda cyane ushiko mwikunda se sha ahubwo kandi bakoze amakosa kuko Imana ivuga ko uteza gukunda umuntu nkuko wikunda rero nibareka ayo makosa dukunda Abanyarwanda nkuko twikunda donc barabe ivyo mu Rwanda barabe n'ivyi wacu nkaje nk'umukinyi niko novuga none se nka nk'umukinyi ubona nta bangari ririmo hagati aho ngaho ushobora gusanga mutaravumbura jewe ndavye systeme dukina mu filime
sinovuga ngo ntavyo tuzi turabizi kuko je mperutse no muri Tanzania gukina film n'abatanzani bajya benshi muzi je naravye ne bakora bo ino sindaraba cyane ingene babikora mugo ndavye filime nkazibona nta kintu kinini cyane basumbya filime zanje turaza kuraba filime Paradiso sha uremera niba n'amakomantere narose mesha ava mu Rwanda ngati sha murarenze iyi filime irarenze n'ukuntisa n'amakomantere abantu baba hanze bambwiye ati vraiment iyi filime irarenze murundi turakora hama amafilime yo ngaha meshi ntayo nzi bitewe n'ubuzima bwanje nakubwiye ibintu umanirukamwe harige ntamenya zose mugabo nk'ubu sinoyobegwa iyo umushiki wacu harutse ukinamwe w'umurundi ujya mafani iyo ndayizi Katarina haro n'iyindi ya Freri ujya mugore wa Freri abafise filime ikunzwe impanga isema views ibihumbi 405 na miliyoni zigeramo nk'iyo ndayizi impanga mugo sindayiraba naravye ya mbere biranga ko nguma ndaziraba burya biravana hari gihe usanga nyine umwanya wakunaniye ese arabastari babi naho baba muri cinema ufana ni beshi ndabafana nk'ubu nka no baragiye bose ba papa safase bose ndabafana n'abandi mbati ndabafana aba Asia ndabafana ko nkasi yaje natangiye kumubona ntaramenya yuko nzoba n'umukinyi wa filime n'umuntu wa kera nzi muri filime hariho ni benshi none i Burundi kugeza ubu nk'umuntu uri muri industry yaho nkuko tuvuze ngo ba papa sava abandi mbati nk'abantu barongoye hariya bayoboye abandi ubona nyine batopinga ari abastari batopinga cyane ni bande ubu ngubu nari kuvuga ko ari jewe ariko nivuze nabambesha uzobaza abandi bazokubwira ariko uzumva bavuze jewe mugabo jewe kuri ico kibazo kice kinanira ariko uzosanga ari jewe ariko sino kwivuga mbese ni wowe ndimbati cya papa sava mu Burundi kabisa sinzi ko no bivuga ariko ndi nkawe ariko uzobaza abandi barashaka kuzokubwira uzobaza abandi bazati abantu mwemera muri filime ni bande ariko uzokumva izina ryanje naryo rijemo izina ryanje sirito muri filime mu Burundi abantu bakina filime bazwi mu Burundi ndi mubazo yego nibaza ko no cishura uko simbo wa mbere ariko reka mvuge ko ndi mubazwi mu Burundi okay ikibazo cyane mu dugasoza ese naha uravana nta muziki yakoreye cyangwa se nta gitaramo cya gospel utaririmbiye abantu abanyarwanda bagukunda n'abarundi bari nabagufana bimeze bite nta muziki kubitirina muri programme vise munsi shize arabahanza mu Rwanda bagiye kubitira umuziki Burundi baravuga ati reka ati ariko byari muri covid ati nta munyarwanda uzazo kubitira umuziki na cyagihe hagira habe ko ni nka concert hagira nka concert ibintu bari butegura mu nyuma barabihagarika ivyo sinobijamo kuko nyine jena niteguye kubara ubwo byakozwe n'abandi baba batuyoboye ivyo sinobijamo cyane gusa jewe ndipfuza kuzova nkankoze umuziki n'abanyarwanda hari abatumaze kuyaga nka 3 cyangwa 5 uwo nzumva tuyihurije ko tuzoshobora gukorana muzakorana n'abaharirimba gospel no gospel yaje ndi muri gospel muri sekira mani yo Imana yankuye urumva je no yihemukira ishwi yes tukugana ku musozo rero ubwo wenda message wasiga ho abantu mu buryo wumva ushaka niba ari cyo ndatuzagarutseho umwanya n'uwawe unuka dusoreza ikiganiro message ho abantu message ya nyuma nuko nababwira abanyarwanda ko je ndabakunda kuko nabo abarankunda ndaraba ama comment burya na je mfise abankurikirana nk'iyo filime Paradiso imaze kuragwa n'ibihumbi 240 ariko muri abo ndibaza ko nk'ibihumbi 100 ari by'abanyarwanda sindiko ndabesha barayiravye cyane n'amakomantere menshi yaje ava mu Rwanda bambwira ko bashigikira abankunda rero kubwije niyo mpamvu niyumvire kuza ngahabwira ndavyagure cyane ahubwo n'abandi n'abatari bwamenye bamenye rero abanyarwanda mugume munkurikirana muje kwa Abel Nduwayo official murabe ibikorwa byanje kandi ndabemereye yuko ngira nkore ibikorwa maze gukora benshi barambwira ndi umunyamwete ubu ngiye kugwiza na kabiri nukuvuga ngira ndabaha ibikorwa byinshi kuri babandanye badukurikirana kandi turacari kumwe ngaha je nzova ngaha siri ya mbere yagiyemo harige tuzosubira gukora tukayivuga ko twanayibonye yes alright turagushimiye cyane Abel Nduwayo niwe twaganiriye muri kino kiganiro live hano kuri Iris TV nge wayoboye ikiganiro ya Richard twishime nshimira abadufashe kuri kamera yaba umunyamakuru wa MPTV ndetse na Emiriye kuri kamera wa Iris TV bose turabashimiye ku majwi meza n'amashusho Abel
kari mu Rwanda nitongera kubona umwanya tongera gufata akanya tuyage byinshi bitandukanye mbere yo kuva mu Rwanda tubwira iminsi hamaze ko bimeze kurashi cyane gomeze temize imbere urw'Abanyarwanda n'Abarundi turi bamwe tumwe twagure ibihangano byacu hirya no hino ku isi ibihe byiza urakoze cyane ndagushimiye kuri akanya umpaye nibaza ko tuzosubira kuganira tuvugana ibikorwa nyine vyagenze ari gihe osani yo korabo yabaye tuyivuga ko vyagutyo yes akoze imana ibaheza asante sana